I mi smo konačno u hali gde Crvena zvezda MTS dočekuje nemački Bamber u okviru 24. kola Turkish Airlines Evrolige. Crveno-beli jure top 8 fazu, dok su šanse Bamberga sve manje i gotovo je nemoguće da se plasiraju u četvrtfinale. I pored mene je sportski komentator sa sport kluba Darko Plavšić, koji je doduše danas u ulozi civila, ne u ulozi koji ga prepoznamo sportskog komentatora. Ćao Darko, šta možemo da očekujemo od ove utakmice u smislu, to su one utakmice gde se već unapred vidi pobednik, javnost ga makar vidi kao i bookmakeri, kladionice. Takve utakmice se možda teže dobijaju. Koje je tvoje mišljenje? Može se reći, mada kada je Zvezda u pitanju, mislim da to nije slučaj, da oni svakoj utakmici pristupaju na potpuno isti način, da je to jedan od najvećih kvaliteta trenera Radonjića, što je uspeo da nauči ekipu da u svakoj utakmici igra na potpuno isti način. Naravno, viđali smo u ABA ligi u poslednjih nekoliko mečeva i da se ne igra sa 100%, međutim u Evroligi to uopšte nije slučaj i Zvezda, s obzirom da se njena igra bazira pre svega na izuzetno agresivnoj odbrani, tu odbranu u najčešćem broju slučajeva, posebno u dvorani Pionir, igra na vrhunskom nivou i takve situacije ih obično preterano ne dotiču. Bamberg je ekipa koja je manje više izgubila šanse za plasman u četvrtfinale, međutim oni su tim koji uvek igra takođe punim intenzitetom. Od kada je Andrea Trinchieri trener tog tima, dešavalo se da u Nemačkoj u proteklih nekoliko sezona vode, ne znam, 30 razlike na polovremenu, ali da na kraju ne bude 20, nego da bude 40. Dakle, zato što on pravi veliki broj izmena, ima široku rotaciju, uvodi veliki broj košarkaša i na taj način održava visok ritam. Ipak mislim da je Zvezda čvršća ekipa, da će zahvaljujući toj čvrstini i dobroj odbrani uspeti da dobije utakmicu i da igrači ne osjećaju toliki pritisak koliko možda navijači misle da eto ne znaju možda ponekad opravdaju ulogu favorita. Mislim da to nije u pitanju, već jednostavno Zvezda igra na svoj način i to za sada daje dobre rezultate. Da li pratiš nemačku košarku i klupsku košarku i kako komentarišeš Bamberg u ligi, u smislu da li misliš da može neko da im ugrozi mesto u Evroligi za sledeću sezonu? Da. I titulu? Da, vidimo da ekipa Ulma igra jako dobro, da su dugo bez poraza u nemačkom prvenstvu, ali da kada bude došlo ono najvažnije da će najveći konkurent ekipi Bamberga, mislim, ipak biti ekipa Bayern. Da možda oni jedino posjeduju kvalitet da se suprotstave Bambergu na pravi način i očekujem da te dve ekipe odigraju veliko finale. Košarkaška javnost već vidi Zvezdu u top 8 fazi. Da li misliš da to može momcima stvoriti dodatni pritisak i koje je tvoje mišljenje na sam naslov Zvezda top 8? Pa mislim da ne bi trebalo da bude problema oko plasmana Zvezde u četvrtfinale, baš zbog onoga što sam pričao i taj pritisak mislim da ne postoji. Zato što ekipa igra na taj način, kao što već rekao ranije, i verujem da će nastaviti to da rade i u nastavku sezone. Veruju u sebe, rade sve što treba, ne zavise ni od čega posebnog da sada, ne znam, ako se jedan igrač povredi da se odmah ispada iz ravnoteže. Kada zavisite od odbrane, to je uvek dobra komponenta za velike rezultate i za kontinuirane rezultate, zbog toga Zvezda i gura tako dobro. Svesni su i protivnički treneri koliko Zvezda igra na jedan način, ali ne uspevaju uvek da odgovore na tu agresivnost u igri. Head coach of the team, Mr. Andrea Trinchieri. Crvena zvezda je Charles Jenkins, 23 Marko Budurić, 32 Ognjen Kuzmić, 91 Mirko Bjelica.
Well, it is very fantastic to be here. I never seen anything like this, but the supporters and the fans are amazing. Do you watch basketball? Do you like NBA, or do you know something about the basketball club Red Star? Yeah, I know they play very good, but my favorite player was Kobe Bryant, so I like basketball a lot. So I was very happy to come here. Do you have some favorite player from Red Star? I think the Stefanovic or something, the one who throws the ball for 3 points, the one with no hair. Simonovic? Yeah, I think it's fantastic. I like it. Pored mene je i Srđan Plavšić. Srđane, pričali smo malo pre sa Boaćom. On kaže da nešto ovako nikada nije vidio u životu. Da li ih vi u klubu pripremite na ovakvu atmosferu, jer ipak je Pionir specifična evropska dvorana? Pa naravno, svi stranci koji dođu uvek žele da dođu na košarku, mi im naravno ispričamo kakav je doživljaj i kako su ove utakmice velike i koliko Crvena zvezda ima navijača. Oni hoće to da vide, uvek ih dovedemo, kogod da dođe od novih, tako da sigurno da je pun utisaka. Da li zahtevaju da dolaze kasnije ponovo na utakmice ili oduševljeni svom pričom ili... Kako da ne, evo i Donald i Letalek već su više puta ovde, nadam se da će se svideti i Boaćevi da će on dolaziti. Da prokomentarišemo tvoje viđenje, tebe viđamo češće na košarkaškoj smotri. Kako ti vidiš Crvenu zvezdu ove sezone, igraju senzacionalno? Pa ja iskreno volim košarku i samo košarku i tenis pratim pored fudbala, tako da sve ovo što je Crvena zvezda napravila do sada je veliki uspeh i mislim da svaki navijač Crvene zvezde treba da bude ponosan. Jel imaš nekog omiljenog igrača među košarkašima? Branka Lazić. Hvala ti puno. Pored mene Milko Bjelica. Milko, sve čestitke na još jednoj pobedi, ukupno 14. ove godine Zvezda u Euroligi. Reci mi, krenulo je slično kao protiv Galatasaraya, jako silovito sa vaše strane, sa malim brojem primljenih poena, ali malo je se promenio tok utakmice u trećoj četvrtini, međutim uspeli ste da u četvrtoj dokažete da ste trenutno bolji tim od Bamberga. Da, u trećoj četvrtini mislim zaslužena pobjeda na kraju, mislim da to je ono zašto smo se borili, da osvojimo još jednu pobjedu više. Do sada mislim da u trećoj četvrtini su mnogo bolje igrali pick and roll u napadu, gde su otvarali šuteve za 3 poena i nekoliko navrata ulazili u serije za 3 poena i samim tim smanjili razliku. Međutim, u zadnjoj četvrtini mislim da smo odigrali mnogo bolje u odbrani, kažnjavali njihove promašaje iz neke izgubljene lopte i zasluženo pobedili. Sledeći protivnik u Euroligi je Real Madrid, upravo tamo u Španiji.
Da, Real Madrid možda je najbolja ekipa trenutno u Euroligi, sigurno apsolutni favorit. Ne znam da li znaš, izgubili su večeras od Galate. Da, znam da su izgubili u gostima, sigurno će biti ekstra motivisani da ne dozvole sebi da vežu više poraza i naravno zadnji pobednik Kupa Španije, to dosta govori o njihovoj ekipi, izvanredan roster, ali mislim da mi ćemo ići tamo da probamo da iznenadimo, da probamo da ponovimo partije iz prethodnih utakmica i zašto da ne, ako nam se ukaže prilika da probamo da pobedimo. Znamo da je tabu tema top 8 u Zvezdinoj svlačionici, ali ne možemo sada ne spomenemo, jako ste blizu. Da, mislim da koliko smo blizu, toliko smo i daleko, jer faktički čovjek se ne zna koliko pobjeda je potrebno da bi se prošlo u top 8. Mislim da će sigurno trebati još pobjeda, sigurno da moramo da nastavimo da igramo dobro i da probamo da upišemo što više pobjeda do kraja ovog dela. Hvala ti, puno sreće u nastavku sezone. Thompson, Dion, congratulations, a new win in EuroLeague 14 for Red Star Belgrade in this competition. That was a hard second half. Tell me something about it. Obviously, we played really well in the first half. We started the third quarter really well as well. We just had a lack of concentration there in the third quarter and gave them a chance to get back in the game. And obviously, Bamberg is a good team, and so that's expected. That happens in basketball. Teams make runs, but it was mostly on our end. We just kind of got stagnant on the offensive end. But you just got to try to eliminate those stretch of minutes. But I think it's obviously a great win for us. Did you play somewhere defense like here in Red Star? We definitely are playing great defense as a team. Everybody knows where they be. They do their job really well, and we're playing great defense, and that's what's giving us a chance every game to win. Your next opponent in EuroLeague is Real Madrid in Spain. Yeah, they lost the game in Turkey tonight. I heard they lost to Galatasaray tonight, but obviously they're a great team. They won Copa del Rey, have really great talented players, but I think coach will have us prepared, and we're just going to go in there and just fight and just play our best. You have two reasons to be happy. Galata win Real, and you won tonight here. Yeah, I guess so. Yeah, thank you very much. Wish you best luck. Thanks. Petre, sve čestitke, ovo je 14. Zvezdina pobjeda ove godine u Euroligi. Videli smo tvoj debi u kupu i pokušao si lagano da ulaziš u ritam u ABA ligi. Kad možemo da te čekamo u Euroligi? Publika je znatižna. Pa ne znam, stvarno to jedan preveliki zalog i svaka utakmica nam je bitna da dođemo do top 8. Momci daju svoj maksimum na svakoj utakmici. Takvi su principi u Zvezdi. Ne mogu ništa da vam kažem. Koliko radiš individualno? Pa radimo dosta, imamo ujutro trening, tako da... Kakav je sistem ovde u Zvezdi? Ovo je najveći klub u kom si igrao do sada. Da li je to velika promjena za tebe? Naravno, Zvezda je jedan od najvećih klubova i na Balkanu i vidi se koliko je moćno samim tim koje u poziciju drži na evroligaškoj tabeli, tako da nema tu dilema nikakva. I ukratko u sledećem kolu Real Madrid u Španiji večera su izgubili od Galate u Turskoj. Ne znam da li si znao. Izgubili od Galate u Turskoj? Pa bit će teško, sigurno. Hvala ti puno. That was hard second half. You were close, but a really good team, great defensive team. They just came out and they executed really well and played physical. Red Star in top 8. What do you think? I mean, they're a great team, and they've proven that all year. One of the best defensive teams in EuroLeague, I think. And I think if they continue to play the way they're playing, they'll have a good run. Tell me something about Bamberg in Germany. We just got to stay focused, keep grinding, and trying to get better every day. I think we've been playing pretty well, but hopefully we continue to do it. Yeah, thank you very much. Thank you. I prisustvovali smo još jednoj novoj 14. pobjedi Crvene zvezde ove godine u Euroligi. Drugi put u sezoni je pao nemački Bamberg. U sledećem kolu Crvena zvezda gostuje Real Madridu u Španiji, koji je večeras izgubio u Turskoj od Galatasaraja. Mi vam želimo svako dobro, a vi nastavite da nas pratite.